Rizwan, jujur cakap aku pun dah tak tahu nak tanya apa. What went through your mind bila you tahu you dah dapat knockout tu? Sejujurnya, saya tak expect untuk bagi knockout tu round. Memang target round 2. But the first round was totally mess up because of my personal game plan. But macam my coach bilang, my promoter, Yasin Maleh, kau sepak ke? Saya dengar kan, saya sepak dia bagi kuat. Itulah, sebab itulah Golden Shin bro. Sebab itulah Golden Shin. Memang deserving on a title, Golden Shin. Ada reason lah kenapa namanya Golden Shin. Cuma Rizwan, daripada tadi Abijah tanya siapa fighter yang menang semua, dia orang cakap siapa nak bagi, bagilah. So untuk Rizwan Noshami, for your next fight, who's you gonna be fight? Personally, saya tiada nak cabar orang, tapi because of my brother Izzat Zaki, saya nak lawan, siapa yang lawan? Aboy tu? Dia lawan siapa? Aboy Aboy, saya nak revenge untuk abang Izzat Zaki saya, Aboy. Kalau dia berani turun in Muay Thai gelanggang lah, kan? Fury, I want it.